大家平安，jauh-jauh tu soal kajam-jaman, nama kacanana sulibat. Sakatu soal kajam-jaman, naruja supui na kainua sama semadai tua kurusai. Himadai tua tiro sulatan, himadai tua tapuru katu dosa kayam, paju tapuru katu pito kayam. 哥罗西书3章12节到17节。拜，那kiliva katsama setianumun, pinili angamun turi ta'ala-alan ni maju. Manasika ulamuna amaro na kamabanga toa kiliva. Ro nangwangwa, mitay tekuan, surapelan, katwa ro keadilan na warung. Kumali ya izwa no ribu-ribuan, ulamun a miteng zengan, sano para pazkazekat, no namakuda a pazkat nuata marairai, dan mon ki namakuda anu mara pazkazekat. Ini ka amin, ula pata izwa no kilibag, ayatwa aichua kilibag, mana na temabetevel a lemengwa angata tua nangwa a sikudan na penolat ula na marasu-rasu danu varong a masan sini pavai ni kirsitu a sulibatan ayatwa sini pili danu monua cemas ula na marasu-rasu saka masan itanga a kinacabat-caban inaya nua cemas au ulamuna na marvareva toa cemas azwa akatemangwaanan a kai ni kirisitu izazau anga ituanu varong papulatu tuanu cawan a pataturu-turu a para a paki pau-pau ringau ulamuna na kemasi varong a mareva a semenai toa cemas tua si senai-senai katua si samparava sekatua na kemasi tua baba ka senai anu kemudanga nukanu si aivan nukanu si kudan ulanu pinaka tua ngadan nuata marairai ngati Yesu sanu karva tua ta kama cemasa paka dan danu te madu aichu kai noa cemas sinvi chike mazai toa 哥罗西书3章12节到17节。上帝爱你们，拣选了你们做他的子民，所以你们要有怜悯，是爱、谦逊、温柔和忍耐的心。有纠纷的时候要互相宽容，彼此饶恕。主怎样饶恕你们，你们也要怎样饶恕别人。在这一切之上要加上爱，因为爱是联系一切德性的关键。基督所赐的和平要在你们心里做主，为了使你们有这和平，上帝选召你们归于一体，你们要感谢。你们要让基督的信息丰丰富富的常住在你们心里，要用各样的智慧互相教导规劝，用诗篇、圣诗、灵歌从心底发出感谢的声音来颂赞上帝。无论做什么说什么，你们都要奉主耶稣的名，借着他感谢父上帝。Aichu kainua cemas Putsua kadam-daman na siniputarwan tianutin 上帝所爱的 sinikilwa kanua cemas saya Aichu atala pazangaran na sinipasamarau tianutin 在这一切之上要加上爱，因为爱是联系一切德性的关键。Sinaya Danutin Saka 保罗也提到，品格都在描述人与人的关系，因此基督的和平不是指个人内心的平静，而是关系的和睦。Sinaya Danutin pasamarau Saka Putsua sini pagi menem dan tu saka zaman-zaman 我被呼召到哪里做什么以显出上主之爱我被呼召到哪里
做什么，以显出上主之爱。Sinaya dan tintu soka jaman mana mo siang da jenana kinemenem对求心里把外dan tintu soka jaman mana pada zekatenwa semas saka kai努力。主啊，帮助我去爱，使我明白我能爱，是因为你先爱我。求你让我在被你呼召之地所说的话、所行的事，都充满你的怜悯与慈爱。奉主名求，阿们。玛丽玛丽，来见娜娜苏利巴，大家平安。